Kurdî-Înglizî Domandina Dersên di Facebook de hatini weşandin. Kurdish-English continuation from lessons published by Shahin Sorekli on Facebook. Dema ve şad be. Good day. Bo ciwanên nû fêrî xwendin û nivîsandina bi Kurdî yan Înglizî dibin. For beginners. Yek. Navê min Şêro ye. Ez li bajarekî Almanî dimînim. Navê bajêr Essen e. Ez pêş 30 salan hatim Almanya. Ez 30 salîn bûm, niha 60 salînim. English. My name is Şêro. I stay in a German town. The town is called Essen. I came to Germany 30 years ago. I was 30 years old. Now I am 60 years old. Deux. Navê min Azad e. Navê bavê min Ahmed e. Navê daya min Ayşe ye. Mala me li Diyarbekir e. Mala birayê min li Berlînê ye. Ew ê dema Newrozê were Diyarbekir. English. My name is Azad. My father's name is Ahmed. My mother's name is Aisha. Our home is in Diyarbakir. My brother's home is in Berlin. He will come to Diyarbakir at Nowruz time. Se. Kurê min ji kurê wî bezatir e. Lê keça wî ji keça min zîrektir e. English. My son is faster than his son, but his daughter is cleverer than mine. Çar. Hewlêr bajarekî mezin e. Şam ji Hewlêrê mezintir e. Lê Qahîre ya herî mezin e. Ji bajarên Erebî Qahîre mezintirîn bajar e. English. Hewlêr is a big town. Damascus is bigger than Hewlêr, but Cairo is the biggest. Amongst the Arab cities, Cairo is the biggest. Pênc. Mamosteyê me bû. Lê daya wî mamosteya wî bû. û jiyan mamosteya me hemiyan e. English. He was our teacher, but his mother was his teacher. And life is the teacher of us all. Şeş. Ew li gundekî ji dayî bû, di navçiyan de mezin bû, û li bajarekî mezin ket gorî. English. He was born in a village, grew up in the mountains, and was buried in a big city.